Kinong tre ASHA bat agawandi ki badai na ki health center bat ICDS center ba fair ka sora constituency hak sipalai ki layop diang ka jaga min siam no beli ka tega than uba given million hak jelang ka balong hamok dong haba ajingkran harkat ka jingai kublai kinong tre ASHA bat agawandi uba given ulong ki ASHA bat agawandi ki dei ki butlum jong ka koit ka khiah bat ru ki dei ki chakri ki badon ya min siam ya sha dak ba pendep hok ila ka kamram bala benset haki nolo kata ulong ru ba ka jingeh jongki ASHA dak pasange treikam ka barang sudap penlong sen kalawan rai ka jingeh ka bakhraw ya ka koit ka khiah khamtam hapdeng kani ka jile persa ya ka kelam COVID-19. Ngai kublai kerpang yaki ASHA palagan wadis yoi hagi ni benai ladar katu kali tadi islam hapo kani ka sora konsumsi ke balik ke jong hapo nilai yoi lami ki positive cases hari ini sini ki portomenta ke bahas pakam ki cases hapo kani ka sora konsumsi ke jong Hendrai niso dengan ai ke burung ke kerpang yaki ASHA seperti agan wadis kibawait yaki di Islam habalami ini positive cases klar thom shisha yaki rai laida klam tensu yaki jini lacha ragalam kejonga surun ai burung kerpang yaki wei yaki jini tre metmensi kacang Hoi tadi di shisha kumraben snow nagalian jom tinang kren nagalian jom ki ASHA nagalian dengan wadi ai gajin kren pangisngap ya gajin dawa pangisngap ya gajin kerso jom ki kadai kabadan nangren panahai kublai kerpang yaki amar henin nilayoi bagi dak sange ya kastrai amar brush kata begini Laisni sausni bladder kila strike na kalian kejong. Kamle ke kam ke besuk. Maka mengitir ki ASHA seperti argan wadis. Izotu ilang shisha ibulum nagrenta katana juga koit khiah. Bakumar patai ne na kalian jong doktor ki khanayo. Ilang shisha kata jingking hapden ki health system ki jongi Bal Kishnam ki bakhraw lara kistra kumki ASHA kanno wanrah ke jingeh bangin trai bantelur nagbenta ki kam ki bakhraw nagbenta ka bahakamian hati enam kesalahan amani sotho hi kana no kam iran kam ia kam si jom jintrai lara kam dan ke jintrai nadu ki bahalon hadu ki bahapon do kamne ka basur ban pentelon yaki kam ki bakhraw yoi kan no bajing san jincha khamtam hagapo jone knyang jingpang COVID-19 kamne ka basur handrai ni yoi shisha ya jintrai ka jongki kum ki ASHA kum ki anwadis daya trai na ka weka por sa kawipat ban persan ban trai Nagbenta kabahar kalian hak enam kasalah. Tohoi habangi yoi habangi pet ya kajingio kajongki kum ki ASHA kum ki agan wadis habangi yoi kakum ki reports yoi bakajingio kabalit hadu kadata kabamnya hapshu kani nujon bakajintrai kajongki Henry Nagalian na jongi barok kaki badan komunikasi for pemerintah. Misalnya ai kublai kerpang, ai ka burang ka kerpang yaki weki bawala kajinyo macam ki kabaret. Henry kaya tray na kawai ka por si kawai pat met batning sir. Nomor balen bakidan ya kajingkit kiri, kidan ya kajing angur bantray bah. Nagamenta kabahagamnya nagbenta ka jingsangeh nagbenta ka bet ka biak haka imnang kasalahan di bawah
Hakani si keladan palat aspa angot kinong tre ASHA bat agaw na di kibalayop diang ya kajing ay jing kersan sengob ha omali na kaliang kinong tre ASHA bat agaw na di kilapan pa yu kajing ay kublay omali ubala siam ya kanik sinjam bat ay siam bat kersan ki hakum kani kapol kajing e kamtam hakani kaklam COVID-19 kiwei kibalay dan langki kentup yu video kakar arsenong like kroblong ba pitan song ubal penyai kajing lang kakong je umdor video shala bologan splong Dr. K. Karniol, Dr. Charge Soras CHC Dr. R. Kendia, Dr. in charge Suwer PhD, but walam buah nongrum soldar kemokodok lem kinomik man na kinong tri ASHA bat agamadi.